ni noma abama bwabe ai ni za atsunyi mabu nyenye sai de hwa ro Holyland se shama mu bama supa Yesu tiagu mu jude ro sodo ile tuti shina kwanya supa Yesu hu te ngama bele hu jude mo ro sodo ile nyenye ro bele hu kwa jinya madayen chama iga sati te jwalo tiganya Church of Nativity bama supa Yesu hu te wakhuhi bama ngalo go wakhuhi tenya edi sahan sungwa kote wati Constantine li tuti kukwa wakhuhi zaza thima shasani kenya Muslim jini de Jesus zabu sile hwate Jesus zame zabunya tuti kukwa ewa tiate ha te tele wakhuhi thima te tute ha ko kate te ko wakhuhi thima shausinga wa kulisanya nyinya Greek Orthodox Armenian Apostolic Catholic bu tele ku so sama thima wakhuhi de ku so sama li ji tema ngalo nyima thima nya shi wakhuhi ngai banya St Catherine's Church bema se shama Catholic wakhuhi bema ngalo kumanya asopa ro pa jakama Yesu hu te wakhuhi bema pathikwa jwama wakhuhi thima ngalo Catholic ti phabu ngama Franciscan ti phabuli ti tu hi ha hi siti kote shatama wakhuhi ngalo ku ti khukwanya abiza sopa Yesu te huliwati li sinishama wunyini ni ko jikwama zanu ajide sidungu bete nko jikwama zanu bode sikuse tu hamaiga sishama zanu botugu biti ti kukwatali jityama ngalo ti kukwanya sishama Eusebius sishama Paula sishama Jerome tenga mi ti kukwatu hanga bele hu ko jite sama te manya milk groto bema ngalo ema minya nunu wa kutu yapu bema ema mingalo fuli wati le ni ko jikwama zanu bo ajite sidungu bete malebe yosunya ijimu kwa chiji nama biu majeste tuti kukwa jenyengu ngalo bitili jityama ngalo kulisenye goti kukwa tiate mali ne kwa nadulise si chilisenye tuti kukwa nya malishi chitu bitili jityama ngalo lima timanya Minja Square bema ngalo ima minya amulo tu lachodi bema ima mingalo titu hi hachu sukote Byzantine buli tuti kukwa wakhui shausinga wa ngwa matimanya u Bethlehem Museum bema ngalo ima minya bele lo pebi ishiji matu bema ima mingalo titu hi haku chite shahama tu ngalo mesile hwade gwama gwashi gwaji kuti zigwama hiku gwazu shiju mungama nyegu chala tiliushi gumali matsu hiku gwazu shiju mungada putenga mi tite kukwa mahama jwalo tite kukwa Arab zamuzubuli kate gwazu hima uza umi amya shite tite kukwa vutyama ngalo cho tu titu ro jintamanya Shepherd's Field bema ngalo ima minya arulo subu arulo di bema ima mingalo tite kukwa Greek Orthodox kuzu choli titu kuhashi tsin kote wa kuhi shahama te lomwalo shi tu titu nya Marsaba Monastery bema ngalo ima minya sishama sabale shatama silibit yasu wa kutyama ti phabu tyatu bi ima mintili jwalo Greek Orthodox tipa ngama tipa sabale edili ha satsuku kode shatama wakhui halo hi tu Saint Dionysius Monastery bema ngalo sishama Dionysius li shatama silibi tiasu wakhwama tipa bu tyatu bema ema mingalo edili ha shitsu chokote shahama wakhui ngalo tituku ha kote Greek Orthodox buli zaite hwa shepu hama wakhui ngalo matima Herodium bema ngalo tite kunya fuli wati tiagu wati jiniti shehima etu titu ngalo su tu titu ro jindamanya Solomon's Pools bema ega ngalo ima menya Solomon wati hijebu bema hema mingalo su titu nye Hebron bema ega ngalo tite kunya Yudala sobu Muslim bu Jesus zabu bi akuyan chama etu titu ngalo tete kukwanya abalaha isabi yakute tu hama lezodi ngalo gute kupati kwa Ibrahim Mos bema Muslim wakuhi ngama abalaha wakuhi bema tete kukwatili Muslim buli shahama ngalo amuchilama ejikwa ngai me sosadu ile